Reverend Father Sadon Dev Burma, Reverend Father Tashi Tamut, bin family, Taishin Father Sadon family, or the top Father Tomerok, the God Evangelist Tomerok, Gorok Jotno, 2000 pintu di sini ani kapang ni amjad mate Christmas ni Amaria Faro. Kai joto sini ketar motani Paris Council Body of Rang itong nero sini tablet ni bukuk song sikla sikli kerek kenal dorok jotono ani kapang ni Christmas ni kakaham ya Faro. Saya kami ni joto takut problem bo Christmas ni hamzat ma ya Faro. Sini Bishop Amma Phaya Tongmani Ram ke Kihisa bin Shori asuk sate yang mani baik bo Phaiman Lia ai parandorok do Christmas ni bini kakaham ya Faro. Ini belai nangkuk mani sari jora hangai tong phano seng ha kosong ma tong lai ngai tamu ke asuk po kolok tu saglat tomo kisah nang mani kok no tei sasiwan. Christmas is one of the most important Christian word and cultural holiday of the year. Orthat Christmas omo kaisa hayung nangai ni Christian rock ni ewa luku rock ni lagi belai ke nangkuk mani sal ewa sal kotor sal বাংলা বাক্যে কোন অমন বড়দ্বীপ যাগো তামিকে অবশ্যইবারা বড়দ্বীপ এবং শালকট ও হায়ঙ্গ তাইক্রৈ তিনি সুঙর তংমাহা হায়ং গনাঙ্গৈ ও খ্রিসমাস সাল ন পালাই যাগো আপনি নাকিনো মো বেলাইকে কাইসা কতর সাল শুধু আবশ্যিনিয়া Omo kaisa culturally ketar hukumuni bising tei kaisa bisini holiday eba pathak le mung sal eba suti kotor ni sal ni unjago ya kaisa ko Christmas is a time of spiritual reflection on the important foundation of the Christian faith. Kau tahu Muhammad hingke Christmas omu ka kaisa jora, kai turni besar bibagai, pertiwio ketang tongerong bibagai, kaisa polani himmo, eba polani yaprini, kaisa tamnai pohor umani kaisa sa. Dai Kristen umi pojok kaimeni ya phangni jora asuk mani khamplaini jora teka sa ke it is also a celebration. It is when Christian celebration or Christian celebrate God's love for the world through birth of Christ. Ortat te omok kaisa ter koto Christian rock eva luku rock hayung kenangai kai turni hamsak mung kotorno mothang naisa sobraj Kristoni asai manis haltoi ke o kai turni hamzat manotoi prithiwio saklai jago eba sini hapang khawo omo tamnai sajak thayo amni bagino thaichingmo seng Otoma kahamo kenaka
belai nangkuk manikok belai khasrang manikok o sangsar belai nai tok phano o sangsar belai dukho bai kuplung se tam ni ke borok bahan manusia eba human sumso bai pap bai kuplung ngani bagai nongoro tol kebang tong phano wai sho nang sajung hai se ma tong nai nini bagai o hayang sako ke kebu geri kado aba hai se ingzat nai abni bagai no o tong tok Christmas so sajung sing alamba porima kenaka takiri di mera merengai rong sajaka nong takiri di tam ke tinggi semi nong memutamaja pahit asai pekya tangi nyai di okok no kun pekya kai terneswari ro sabono hangke mera merengai rok no tahu o mera merengai rok sajak mahanya tangi naikya borong nubuja jisno musuh atasar mani goal nogo berazak tuja borong galai tong tok laikya engko almost Christmas ni kaisa ko kotor takru gokro tak kiri de jasad pano bipot fighter wana ma fighter o Christmas sal semua wana ma kiriman yakni kyogiru abun bangsa mo kaisa tong tok Christmas dia kaisa nong nang kebang kok saya wei sana mo semua ni kok se Christmas amo kaisa pertibio eba to pawo hukumu kai tong tangiyo kaisa standard life tu biru payo tamye ke Jisu okok no perengka God is a spirit kai torle polase abri bagino those who worship him must worship in spirit and truth bono pola tai te kubi beke pulung tai suri tai engkai tahu sang kai torno manai chini Kristen ke hukumu wo tong thok mani podre prophet tong thogo jora wo hukumu terpalai phano neng lai chalai thek lai podre podang nyai tong thok man tei thango Pero oro o Christmas advance season no oro seng tong thogo pero o tong thok mani wo oro suat mai kam kerei suat mai kam keri beke kai torno khulum jago lob jago bori jago Omo seng ngahani mania seng klangahani klaimania mo ishor nino soyong srishtikorta kai tornino kaisa mohima eba plan je bomo haike borok bai kolom jangna musung jago omo se kai torni standard kokrui baksa tau pun nengai thegi podre podnai abo hui tongmano kya ba mo kaisa kai ton musung ma God standard kono kolonai ro neng yang winyo tong thok lai mani thai lai mani musalai mani omo belai awesome omo no se hai ni borok sereng thai the old generation ni do pharok saiman thai te kam ke sereng thai te kai ternyo standard ro kasih phainya ni dorkar sengtangi mo hai ke mana hingkang ke o tong thok no seng bak la nya dai seng phaile as a diocese ya kaisa kok ta mo ke sin hukum sin kok ta mo ke tamni saja ke samong pro ke samong tangna pro ke phaji chalai ro phaide sana pro ke thangni chalai ro thangdi mo amo hayo abo haijano ya tunya bagai sang aku bisa diocese palbak ke Paris to samong tang layo potma kampi layo self support layo Sunday school layo women fellowship layo convention layo Bible class layo odri purung layo o Christmas so sini hukumono standard tu bulai tai otong thok no tei sang phonoko tai sang omon tei expression layo omose dalai beleke nangkuk mani sering sanai kapang ni takuk te gukuk so awani bagai se
दिन बारावनो जों ख्रिस्टानिटी लाइफ नलेज जेबो गियान भागनो रोंनांनाय जोंनि ख्रिस्टानिटीनि हुकुमनो गमरंनो जों स्टैंडार्ड माति सानाय अमसे ताई जों जे गङै फेमेने आवनो जेन बर'नो को सोलोंथों आवसे कायसे क्रिसमास ने पहर ओंखाय आसो गोबां कक थायावै जों फाइबानि तो सिनि जाराय खनाय सिख्लाय सिख्लंनि अक्रा साकार सामु सामु नायना बागै सिनि कटर ककु टंटकनो फटकनानि आङो खेबोदोंखा सिनि वाइ मिशन प्रभिन्स आगरतला डायोसिस ताई बिलोनिया साब्रुम थांदोंखा ताबुनि तिनेस रायरो ताई गाहामके बरं तामने मुसातनि साबनि स्मार्ट नै गासै फाइब नांगौखा ngabu haikeno tini bos ngabu haikeno kaitoni hamar yasak lainai 25 tarik Desember hal kotor dorong abno kahamke palai di nenglai di klum di lob di ini advance Christmas song seng palbak sekul lokono happy Christmas ya paro te angnerno happy Christmas ni kakaham te hambai ya paro kaham tongoge God bless you all blessing